Tēnā koutou e te iwi ko hono mai nei ki te whare kōrero Tangaroa Piri Whare. Ai. Ka pai bro, tā tāua manuhiri I tēnei rā ko ōrini kaipara. Tētahi kaipānui I te karere, tētahi wahine mutunga mai o te ātāhua, rire. Hau pai marire. Koia hoki tētahi o ngā kaipānui I tētahi hōtaka auraki e kia nei ko Midday News, me tonight. Ka mutu he mea nui whakaharahara tērā mō tātou tewi Māori. Koia. Kia riro mā te kanohi parauri e pānui te Midday News me te 6 o'clock news. Ka mutu he moko kaua te kauai. Ai, koia. No reira, he kokenga nui tērā mō tātou mō te iwi Māori. Me tana whakauru haere tahi kupu Māori ruti ana kōrero. Ai, e haere ake nei. Hei muri I ngā pānui, hoko. I was like, ka pai. Ai. E te whakarongo ko te Thomson's pledge. No reira, tō tāua wai maria hoki, ka mutu ko rini hoki he toki no te ao haka. Ai, e nei rānei, ngā tūmana ko ngā toa, whakairu wako o te matatini. Ka mutu he raukuraia no te kura kaupapa Māori, ne? O hoani waititi. No hoani waititi. Ai. No reira, ka nui rā tō tāua wai maria ko hono mai nei hei manuhiri mātau I te rāni. Ka mutu he wahine ngahau. Ai, autaia, he wahine autaia. Kāti, arā tō tāua nei tuahine. Anei te whetū o te whawaka whakahata. Kia ora tuahine, tēnā koe ko hono mai nei hei manuhiri māua ko Mātai tēnei rā. Nō reira, nau mai ki te whare kōrero o Tangaroa Piri Whare. Tēnā kōrua e hikaka ana te ngākau ki te kōrero tahi kia kōrua. No māua ke te whiwhi e te tuahine. Te ahua nei, ko puta koe I te taiwhanga pāho o te karere o One News rānei. I tēnei wānei, ai, kai te whare o tōku māmāhau, kai te uru o tāmaki makaura, engari e hoki ana ki te reo tātaki a te pōnei. Ka pai. Well, nō reira ko Tangaroa Piri Whare tēnei, he hōtaka hou tēnei, kaore he rohenga o ngā kōrero. Nō reira, oa te māka mai, mutunga mai o te tino kino mai. Kāre paku aha kia māua. Ai, kaore he rohenga. O te oa te mākatanga o ngā kōrero I tēnei hōtaka. Hai, e āhua me ponotaku kōrero e, paku a mai ana hau, ngai te mohe kaore he here, kaore he taiapa, kaore he pauaka, engari e pai ana, e rite ana hau. Kei te pai. Hei whaiwhai aki I tērā whakaaro o, ko tiki ia māua tētahi mahi hei whakamahana I a koe. Me hoatu he whakamārama, mo te tūpono kei. Well, nā māua no tēnei ingoai whiriwhiri mo tēnei kēmu, ka kia tēnei ko te kēmu o te quick fire. Nō reira ka pāmea I etahi mea e rua, me ki mai koe ko tehea te mea papai kia koe oroto I enei me e rua, ne? Koe rite koe? Ai. Ai, koe rite koe ia. Koe rite tāua. Kia timati nai ne. Samsung Apple. Apple. Netflix Neon. Netflix. Ki runga ki raro rānei. Hei runga. Hei! Kura pono tēnei! Kei kata! Kei runga! Bueno, mā mua, mā muri. Oh, hei! Mā muri! Kia ora. Mā muri tēnei tātou hākari ai. John Key, Billy TK. Oh! Tētai pātai. John Key! Oh, e ki. John Key. Te karere, te kaia. Te karere! Good answer. Ka pai e. K-Fry McD's. Ooh, maki tānara? E hara tēnei te tinana kai takeaways, No, te tiro. no. Tūpuhi ake nei. Ai, hera I te tinana kai KFC. He McWrap kei maki tānara koira I pēra. He McWrap, he wrap rāmei tēnei koe. Wrap it up, wrap it up. No reira, ko tā māua pātai kia koe. He aha tētahi, he aha tō tino kiwaha I roto I te reo Māori. Hei aha mau. That's because, yeah. Can be one of two things. He aha te whakapākeatanga kia koe. What is it to you? None of your business. None your business. Yeah. Yeah.
Being told that a few times and do I listen, Carl? That's interesting. Koira te mea tuatahi toko ake ki o Apikara, engari he nui ngā kiwa. So you could have used that idiom in our game. Should we go back and do it again? Ki runga ki raro rāne. Hei aha mau. Hei aha mau. Mā mua mā muri rāne. Hei aha mau. Tūpā horo me kāwha. You were so setting me up. Hey. But I think that's a perfect kiwaha for all our viewers. Pai tērā. Hei aha mau. And I love it how Ordini does it in that real tūhoi. Hei aha mau. Tūhoi, everyone, most of us go up. Te manawa taki o te reo, ne? Oh, ai, he reo ka heke, ne? Unless you're from Taitokere, they love to picky at the end. E mara, pe hana koe e mara. E mara. But the tūhoi love to go down at... I think that's great. It's a nice idiom. If you're listening out there, hei aha mau, none your business. And if you want to intensify it, you could chaka atu in there. Hei aha tu mai, which is none of your business. But you got to do that real, that hei aha. Hei aha tu mai. Oh, I liked how you did that with the ach. There's no hei tu. aha tu mai. Ach. Hei aha. Hei ach. He rawe tērā. Mauna pohat. I like your facials while you're doing it as well. That emphasizes it. Hei aha tu mai. But if you're a coaster, you might say maho. Tika. Well, they're not the only Mātai ones, o te but we love our tairawhiti. maho, taho, nahos. Ai. We don't do the awahos, that's up and running. Our house, yeah. E te tue ene, tētahi whakatauki. Mai te kiwaha, ka huri pia tātou ki tētahi whakatauki. Kua ākona e koe i roto i ngā tau, kua tino titi arawatia ki tō ngākau. E tire rea taitai kahika te akatāia. Ooh, tine rea, kataia. Tēnā, whakamāramahia mai tō whakatau. E tire rea, rea he momo manu ne. Te rea ahakua te iti o te rea ka tae e ia ngā te karamata o te rākau. Ai. Tērā momo taumata. Heri te ki tō ngā tipurau tāpira na ngata whakatau a ki ara. Mwhai o te iti kahurangi ki te tuohu koe me he mauna taitai, he erite ana te horopaki, ne? So this whakatauki, this proverb that Ordini has shared with us is about encouragement. And it's a great whakatauki to keep you Motivated, inspired. get you to patu in the morning, get you to CrossFit. Yes, I had a bit of tika! a moment at 5 a.m. this morning. Oh, ne? Yeah, Are you talking about the gym? Or? yeah, well the actual getting in the car to go to the gym. Nā reire, te tuahine, pēhea tō whakapākea i taua whakatauki rā. Kia aro mai mau i te kaunga o tō reo Pākehā. I te kaunga o te reo o tētahi licensed translator. Oh, here we the go. pressure's on now. Yeah, so much pressure, I'm going to Google it now. Ka reo I te mōhia a te ingoa mo te rā momo manu. Hoi anō, little bird, tall tree, you can do it. Oh, Hey, simplified. Nike, if you need a new motto, me mea te whakarongo mai a Nike, Adidas rāne. Little bird, tall tree, you can do it. I apologise to te taura whiri te reo Māori for the very substandard. Yes, you're part of the game. Tētahi reo, God. Hai, I'm not te mana. So tell us, Oriri, you know, you've been quite a game changer, first of all seeing a Māori face reading the midday news, and then seeing a moko kauai on the news. Actually, no, you've done Tonight news You've as done well, tonight news midday as well. and tonight. You've done midday and tonight. That's quite transformational for New Zealand to see a moko kauai. So how's it been? How's the journey been? On my side of things, ki tōku taha mōku, he tino pai tino rawe. Me pono taku kōrero, he rawe te mahitahi ki te reo tātaki ki ngā
ngā tāngata Pākehā o roto I te whare rā, ngā tauiwi o roto I te whare, he iwi tino manaaki, kaha ki te manaaki, ia hau, ka mutu e ngā kaimahi o te karere. He pai, ka reo I te mōhio me he mea e pai ni ana hau e Aotearoa whānui, e tahi momo, e tahi Kaikiri. kōrero, kaikiri, ngā kōrero kaikiri, kaua. Whakatake. Ai, kaua ki au, kare au e whiwhi e rā momo karere, engari ko te tira Pākehā e kōrero nei au, ahau, ko rātau, ka turaki I e rā taupā, I te wā ka tae mai ki te whare. Kōrero nā te kuare. Oh, yes. Kuare ake nei. No doubt you've caused some anxiety attacks somewhere in some communities, seeing the brown girl reading the news. Yes, we won't name those communities. 09s apparently, 03s, 09s. Okay, 03s and 09s. Oh well, the tide is turning, Aotearoa. Tika. Brace yourselves. Yeah. The natives are on the move. Ka mutu kai konei māo e poho kereru ana. Poho kereru ana. It's only appropriate that we do acknowledge you, Ordini. You know, Yes. you've been an inspiration to many, and I know that we're all fighting fires in various platforms and arenas. Yes. But I know that you're out there at the helm, and that you know you've really changed the face of Aotearoa, especially with your moko kauai as well. That's huge stuff, and ka nui a māua mihi kia apui. Tautoko. Tēnā kōrua, tēnā koutou e mātaki mai ana. He aha pēr tētahi waiata mā tātou hei whakakapi I te wāhanga nei. Mā kōrua e whakatau. E nori te titi e tani taere ana. E hoa e. It's too high. Hai tō kōrua rawara ua. If I had my keyboard, I could sing way down. No, please, I haven't, no, I've got no kapahaga vocals in me right now. Well, you've got, what, 2 years up your sleeve to get those vocals sorted, Yeah. eh? The Matatini's been moved to 2022. Ai, I tiri area teitai kahika te. Kia ora. Akati, kia ora rawātu koe te tuahine, ngā manaakitanga ki runga ki a koe. Hai ana, tēnā kōrua. Hei ko nā mai. Tō tāua wai mari hoki, ia tāua manuhiri tēnei rā. Tika. So there we go, there's some uplifting words. Yeah. Overcoming adversity. Size doesn't matter. That's it, koe a pū. Oh my gosh, you two are on. You two are on. Tēnā nō koe te hoa. Ko ki mai anō tāua ki tō tāua whare kōrero Tangaroa Piri Whare. Nai. Kāre he rohe rohenga I tēnei o ngā hōtaka ne. Kāre he rohe rohe o ngā kōrero. Waiho atu mā te wairu o te kōrero hei kawe Ai. I te kaupapa. Oa te māka. O te make. Oh, speaking of which. Speaking of which, he manuhiri anō tā tāua I tēnei rā. Nō reira ko tā tāua manuhiri. He mumu reo. Ai, he toa ki ngā mahi haka. Ai, he toa ki ngā mahi haka a tāne rore. Ka mutu, he tauira I puta I te panekiretanga o te reo. I ngā kure reo, ka mutu ko tētahi taha ona no Kahungunu nei. Ai. Ko tētahi taha no roto mai a koe, no roto mai o O rongo whakata. Ai. Ai. Nō reira, no tātou te waimare, ko tūhono mai, tō tāua nei parata, a Pētera, haki wai. Tēnā koe e te whanaunga. Hei te hoa Pētera, nau mai, hei manuhiri māmaua ko Mātai I tēnei rā, nau mai ki te whare kōrero, Tangaroa Piri Whare, kaore he tawha, kaore he rohe rohenga o ngā kōrero I tēnei hoa. Oh, great. Well, he kēmu tāku hei whakamahana, ai a tātou ne, ko te ingo te kēmu nei, ko te quick fire. Nā mea ka pānuhi atu au, a me whakahuahua mai koe I te mea pai ki a koe o ngā mea rua nei. Ne? Okay, Rani, okay. tere tonu. Okay. Rere ko riri koe? No, Okay. Pork bones, bacon bones. pork bones. Mask, mihi. Me. Tomato sauce, barbecue sauce. Tomato sauce. Pōni hapa whero tube. Far out. Pōni a bugai, pōni a kare kōwhiringa nō reira.
Okay. Tētai pātai. Tētai whiringa. Ihoa io. Oh, hell. Ihoa. Donkey Billy Te Kahika. Oh. Billy Te Kahika e wairua me ingoa Māori I roto I tana ingoa no reira. PlayStation, Xbox. PlayStation. Wax, shave. Wax. Yeah. Can't be talking Ah, here we go. I told you, here we Can't go. be talking about the Pāho because you got the old money bubble. Ne? Akati, hei whaiwhai aki I tērā whakaaro. Hea te tahi kiwaha pai ki a koe. E pai ki au te kiwaha e mea ana koe. Oh, yeah. E mea ana koe. He nui taku tautoko I a whahiri anō reira ka. E mea ana koe I ngā wā katoa. E mea ana koe. E mea ana koe. E wā tēnā koe a te pōnei, e mea ana. Ahoa pēra? Mene pēra ana te iau ngā kōrero a te tei e wā ka whai au I tērā. Kei te hoki mai koe I Bravo. te kāinga. E mea ana koe. E mea ana. O kua huri e kei pātai mai koe, kua aua huri te kiwaha hoa no. He pai koe ki ngā tahe rua te taipa. Engari anō mō tēnā, we're just, e nui ngā kiwaha I rāne, e hoa no. He ko tō kiwaha ko te e mea ana koe. Hea tō whakapākeatanga I tēnā kiwaha? You said it or you bet. Nā. Engari te wairua ne, couldn't agree with you more. Awa pēra. So, I mea ana koe. So for our viewers out there, could you give us a situation where or the last time you used this idiom, e mea ana koe? Well, I went to this, what would you call it? I suppose it's kind of like a CrossFit gym this morning, and I had some mates turn up. And they were telling me, oh, geez, their workout was horrendous. And I said, yeah, you bet. E mea ana koe. And now they're talking to me today. I saw them, they were shocking. Like, you should have seen the father, he stopped halfway through. Like I was doing my handstand push-ups watching him. Yeah, anyway. So, Pete, we've also been asking our guests about a whakatauki or a whakatauaki that you could share with everyone. What's one of your favourite number one OG whakatauki? Ko hānea nea te hoariri o pitomata. Ko hānea nea te hoariri o pitomata. Ai. Me pēa taku whakapākehā I tērā kōrero. Comfortability is the enemy of potential. Yeah, comfort. Yeah, Comfort, is the Like enemy of complacency, it. is it? Yeah, complacency. Yeah, being happy with being complacent. Yeah, just Right. sitting idle, I guess. He rau e tērā ki au. It sounds very wharehui-ish. Oh, that's good. Nā wai koe, nā tonu te... Nāku tonu I hanga, yeah. Oh, se he mihi tērā, Hanga eh? noiwa, tēnā koe. Ai. Anō nei ko wharehui e koe. Tēnā koe, tēnā koe. Tēnā Oia koe, no, tēnā he koe. mea aki I aku tauira, ne? Nā te mea ko aku tauira ka noho I roto I te karahe, kāre I te pirangi ngana, kāre I te pirangi puta I te pauaka. Yeah, so, yeah. He rau e tērā. I puta I te tahi, ko hānea nea te hoariri o pitomata. Ka pā koma. Yeah, comfort He mea is nui the te enemy of te- potential. He mea nui te puta I te pauaka, ne? I te pōka hānea nea. I te pauaka, ka mutu, I te kapata rānei, yeah. I pēhea koe hei tauira, Mr. Hakiwai. Tauira pai koe I te wai a koe I te kura? Wānei, yeah, I suppose. It's not a very... Yeah, it's not a convincing answer. No. Yeah, anyway, I wasn't an ānahera I te kura, probably a little bit worse at whare Oh, that's good. Yeah, te whare wānanga. Whare wānanga, I wiki tōrea koe. I wiki tōreo. I wiki tōreo. Oh my gosh, you two are on. You two are on. Kāti kei te parata pētara, tēnā rawa atu koe, mō I whaiwāhi mai, a kia mau ko Tātere I tēnei rā, anō mau te whiwhi, ngā kōrero ko puta I a koe, tō kiwaha, e mea ana koe, o whakatauki, nāua no I
I whakaarake. Kia ora. Te atawa ake. Ko hānea mea te hoariri o te pitomata. O pitomata. Ai. O tēnā kōrua, i tā kōrua pōhiri, i tā kōrua rāhiri mai nei au te rangi nei rawe. Ka kite anō i a koe ki patu hei te... Hei te ata, hei te rima. Hei te 2,245. Te tau TikTok. Okay, tēnā kōrua. Choo choo. Kawanakitanga. Kia ora mai, bro. O, e mea ana koe. E mea ana koe. But we also learn... Ko hānea nea te hoariri o pitomata. So hānea nea means complacency. In this context. Pitomata is potential and hoariri, well, ko mōhio whānui tia te rā kupu ne. So complacency is the enemy of potential. Ko ia. Tō māua wai mare hoki, ia māua, ia tō tāua wai mare hoki, ia tāua manuhiri tēnei rā. Tika, ka nui te mihi atu kia ōrini rāua. Ko Pētera, i whai wāhi mai ki tēnei kaupapa e kia nei ko Tangaroa Piri Whare. Hoi anō, ko pai tō tāua waka kawe kora ki uta mō tēnei rā, me whakeiri tāua i te kete kōrero, hei a pōpō, hei a tahira, tiki atu anō ai. Kia ora e hoa. Ka nui rāna mi, Tangaroa Piri Whare. Ai, haumi e hui e, tai ki e. Toi tū te harihari kōrero. Ko te reo, te take.